Ngolat ka mangurun. Nunga sahat person pinggan panungkunan ima pinggan pasu ahot tibulan. Saya panungkunan ni barita horas barita jajor iulon kasadayo. Hot patong pasu-pasu di Tuhan si calon kasadayo nampak ka ari-ari naman itu. Araw Indonesia parbuy sakti, parbuy siguro parbuy siguro dulu nih kami itu. Agen batok sakti mani sakti matobo apa? Kok maribu dulu pakai begitu dulu. Lo selalu Indonesia nakuman silakan. Dulu nih persoalan nauni yang nakita. Ang giyak matutulan niyo, lam turatan atong pasawat. Asalon nga nagtutuan na perantano-tano orang ing masarap ko. Ngulog berat ka gatong badaw-daw, tontikta, masutong. Lasadong ko yung sinisor, ringgit sinuswara, rupiah, na sinetak ni pabaret tenta, sebagai alat tukar kasah di negara. Dulu-dulu di Habibal dulu di Habibal. Tagihan aja to, dapat mah soal itu. Lomak sila juang lomak sunya lu. Mana tu dia be Habibal alakta, saya kusima dapat pasal. Buat kami maksiat ringgit pasaron dulu. Agiat dapat tubak kamu. Pasahan mazon saya Tuhan yang marhamalaki. Joparan ni bukunami opo raja natarus. Atau saya mau muse tubuh panganan di lori nami, uparan ni lopo opura jadi kimbang. Mulu saya suruh mau diraja. Atau pada receh. Las barobat mulu tupi wali tutio. Mulu saya mulak ko Tuhan turun. Angian. Dapat atau sedero akan mengalami sisi dengan tidak kedua usahakan pulau nanti pinggan panukunan dong sinauran ni hula-hula mulak tubuh kami pinggan pangalusi korna Mulia tema di Hangora Janami tulang berwujud nunga sahat ison pinjam pengalus. Hasuto. Ano mo receh ni? Usaha kami pinjam pengalunan. Rodo kami dari pinjam pengalusi. Dong saya desina dulu. Raja nami asal saja kami mengalusi. Kita nama rumah dulu. Ujalo di pinjam pengalusi. Si raja hula-hula raja siop pinjam turuan. Adong diwan di sosial siop pinjam pengalusi. Ang doa semalam di kita. Suruh-suruh mo. Ay didok na dua-dua, mandurung, didurung sigurahut, jaga ako pura-pura. O lalok suruh-suruh, papasok na Tuhan yun. Alay suni kita makaslohan. Awang anak ko'y, adik po. Alay suni may kita mangalusi. Wala di mga raja namin ito lang nalusi. Mag-isok kami sa loob. Amin sa loob. Puro na. Neng masuk na. Mangalusi, suki-suki. Dulu pembina. Abang surat neng macam tu dulu. Maulah tu memang guru. Perculu maulah tu mari Tuhan bapak yang berkuasa. Disuruh asido kolom rohana. Mangalehon marino yang ngadengkan. Boy kita Jepang di bagasan Masjid Roha. Roh bukan anyon. Di bagasan Hati Pasok. Jalan atas mereka kami
minar-minar buhimu bertubuhan kelas dirham. Habib Yaktok amak baru tung kelas itu doa nari mancak pembarom. Diwak kamu dah sepakat belajar. Tuhun nama saudara. Idah kelas doa kain itu. Nunga untuk kami mangan idah kelas. Nabi Nabi sangat perlu berjuang dadaru. Jalan bos sudah tahu sampai puas minum air studio nanti dah waktu. Ya sudi dui. Asyik barohani Tuhan di pas-pas main. Sudi. Saya bangunlah sebagai juga saudara dulu. Si pasien pada itu sebanyak kolibu. Dohon Nabi Manggung banget nomor harto yang ada di rupiah. Horas kahani nama Nakton. Tidak banyak harta bapas-pasuna di harta nama. Pagkoda ni yang Manggung saya juru binangan asa di situ. Juru binangan asa di situ. Nuai pe dan menukul pahami di harta yang aku. Dia balakna, dia bawakna, dia mahatana, dia banjokna. Si pangano na tago na raksa sa tumi. Sino po di pahami na niya bawo? Maulah terpatulang na berju ulang-ulang dewasa. Adorak suami kami suku doksi sini. Perjual dua pasangan kami mulai ternami. Dua mantan marko di batang. Di orang situ kami perjalanan di Naroto tak ada tulang besar. Jalan tu masa seminar mana kompusu dan tulang. Pada bau nak kursi nama ratu. Angka kursi na baru berbulan. Raja nami raja ulun. Dohon nami marpulung mabalian ang batu masikor. Oras ko hula-hula bertali. Oras ko nami buru. Pinaditari kami tidak tulang sa pangalan. Nasusali. Barbau ni natatin barbau huli-huli. Gudang sibukabutong o di masih berkidot. Sepamurnas may nilalang tubo saudara o himay. Sipa-sipa pa na ilimay, sipa na mayulang. Radya namin inatulog. Tuksungonoy pinapartapahami. Doon namin tip-tip na tinupang. Hodong virus nilupang. O di susaliya na magpapahami. Radya namin amanta di batama na manabay pa sa masuna. Ihata na radya namin at tarsamonhatan na siya siling-lumido. Melalui hutan di panggabihan na urusan mga Ia dah masa pangani. Panggabihan dulu perforasa. Sino po kita kita. Maulah tema guru. Panggabihan do perforasa do ame katanya jalan masak tahun Arab sahasud. Atau dohon kami matur masuk matanya hari. Produk sematanya bulan. Perforasa panggabihan di hamu waburun nami. Waktu ini. Alay ng guru, takas inuli purba, takas ang ulo kolang, sa takas ito malumat mga sangka di ka mga orang. Si takas di paggabi, si takas kahasani, takas man ikagaya sa guru, asani bigyan ka mataraga doon ang kinakasulibada, sino po tihari. Nauli ito ko ito, mabadua kali Raja Manisin. Tumpang gabi ang pinutuin yung pangkurasa ng maraku dodoli. Mardongan doon na kan. Siap kung sa mga hudul may tutusin sa mga mardana. Asarating ni buluduri ni Najib Marjayotan, takot ni bulok piyang pausaw-usaw po ito. Akong ninauli Raja nami, imas talingotan. Ano mo pang ibuso-buso, sulok di ate-ate, iba dito patol hason. Raja nami, asa itong pamang-sumasok Raja, takas matutuhan ako nun namin. Asa takas majusuhan, takas jabuhuna, takas patujulan kita maduma, tumangkasan kita mamora. Raja nami rajulo, pwede katadong namin Raja nami, niyay pulubodang naning pangmay, asabay ng kiti. Mula ng magudang tutulig gamay, sa kontripin. Alang ni Raja nami, nampun na bibili mo na yun. Sa Libi. Mamagudang. Kujujuy namin o Raja nami. So, nasulungan niya ka na toras na asin ng mga lirin. Siya nitus-tus ko Raja dahil tuhutan niya ang narulo na tandok paksirong kumanan. Bro, gali na nung katuhanan. Nung may tinoto ni Pordam ko nilong, idinilig ko. Nung may tinodo ni Rohang Kunchito ko nililig. Bukan nila tulangin. Wala nilong puro ni siguro nila kayong tahulang ng boss na ay naging puno na si Mato, bihita to na siya, manang sisip na nilang kopon.
Beta mah. Ino raja nih. Di gabi gunung sana. Roh kami mana puntur aja. Tuh masih malah pembusu macam tu aja. Beri munai. Gabi bilang muna. Main nami. Gabi paru mainan. Raja nami raja bolong. Apa tahu nah dia Yang bilang gua ada perhuriau masih tak. Ada bingung kan isu putus dulu tuh. Raja nami. Gua rahamu sa di utak nami. Radeha. Penasaran tuh aku di Raja nami. Dia tulang dan lucu. Jadi emang guru ngapasipok paru mga tanggalnya anak kutay mahin habe senaryo Oh itu lagi betul. guru nami menmu na yung gabi paru menmu anakmu bere nami yung gabi rena nami Oh lu tuh tak masih ngaruh ini. guru siapa huriyaw ng kahong matangnya na Oh siya betul. alay asatong siko pagdalang mahita na naton Oh, wala yung puntas dulu ino ang guru Oh lu tuh. mau lihat ang guru ino dua portak bulan tulay na sumorong ko malugo mulo niya kapag to guru ni bulak guru gaula ikusipak pasahan to sinamang na go Bos makamu. Benay pasahan sinamang makamu Bos makamu na Raja nami sikong na bilang nami. alay ang guru sonok pang laki dari guru nila kopor dari huli nila kopor guru si bakto nung ngabere namin siya bere namin nagabigera namin Siapa pada sinama? kopor to siya ng guru Soalnya apa? posola pandigajan at pagkora anak rilajan homo kumparin ng ora kasi takas kumparin sa tutuhong magbatas rohan at magbaga huwa ni ulang-ulang upasahan at huwag ang guru pasrohan namin pitulili namin pawalunyan namin uliat tong ipinani ikolas marohan namin mayroon ni habang guru namin ay dunga gabi paru may po hape guru namin ima may munay upasahan tayo lang Mau lihat pada tulang. Kapulan wae silohon mo takas militan dahmu kami paborong. Jala takas di mo dahmu apa sekolah ni bere mo. Latino ni darat dulu ni harangan hadu bo ni tadada. Acido ta pada urang na suara. Ay di luluan tandok dapat pagkahana. Tu pamama mandok tak tu jalan ni tanah. Lekos kamu dah tulang. Dada susna nila popong pa ng ibulo ni Senator. Ang sinamang ni main namin. Poso na mo na. Suksuk na at pangipasahaton namin do mo na. Maras Maswa ni apa? Yapa kami. Dado lang na bujo. Ano po kamuan? mas magjapak bahamu Poso na mo na. Iyo itu ayat tapi itu na buta ya ayo nas dito ako. Nagsimiluan untuk na muna. Nagsimila na ko. Obat si ulang yang apa baru nunga kung las bahaku pulong kumay alaya ratay na tulong isalang rata tulong istoro arga hatan na sinala arga do hatan na poro mangidopan niya yung maghihami siyan hula-hula namin ng tutuloy No, dito lang. nang doon mangidopan na po siyan hula namin Hola. lekaw ba dito gade Oleh kami mati itu lah. Oleh hukum martamiak kami yang sedioloi. Kenapa dong? oh selamat na nabot dulu balik ako Down. Pananaw ito. Yan po. Sa Paratay din sa inyo. Opo. Sabta di malihat mo Ang Roy man. nahubas sa kapi namin orong ni hula-hula doon tulang namin. Hula-hula namin Raja Manalu, tulang namin Raja Senturi, tulang ulung namin Raja Utauruk, tulang namin Raja Senturi. Hula-hula namin na marhamarang Raja Sinarbela o Raja Senturi. Raja Senturi, Raja Senturi, Raja Seragi. Hula-hula namin siya na Pancay, Raja Marulang, Raja Nanalu. Raja namin, Raja Nanalu. Anong sa dinabot? Tilog ta sa radyo.
Isoma pasahatun ni gurunan sinamot ni beremunay ko kunamay. Alay takas ko. Dala gabi kuling-kuling nilakok ko. Ibulis ko. Nalarpalibat do popok dohok kailangan. Angani Indonesia parsuanyak Indonesia. Dan bangani hari manurut mulu nang anong panirayo siya abu salub au pasangan lain. Dirok na dua-dua dalu matudan tulimanyan. Hamudo hula-hula menuturi aku mengajar. Pasangan tali mabertikian kamu tuduri hamu kami asa tupir harap nami mangoloi mangiruat ni anak guru nami Raja Simamora sidopote ha guru nami. Nagsat. Dah. Mulia tu bang, yang orang jalan guru Oh, nama, enggak. ada Sofi, nama kalian tinggi, senam, orang muda ada mana? Asal semua masih keserakahan kami, ya kah orang muda dari mana? Kau manusia, kalau beliau tuan yang guna, semua